Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kasenjuk kisoda dorbar snong bakentop ya snong mauring keneng pomura kse pendeng thang shalai puriang bat kasnong kut kila aipor tang shibna ya katnat ka kot kya ka sarkar jila bakantung no eu doktor hapo ka mauring keneng PHC lem kumta kila berngam banya dakawai pat kalenti ka peteng kani senjuk kisoda dorbar snong ka than mauring keneng ne kasngi santrik risau kalalik IT dak dor khas jingdawa show menteri katnat ka kot kya ka sarkar jila ban pensngo hu halor ke jingdon kam kibabun kibayade bat ka jingbom biang satya ka jing sakri jong ka mauring keneng PHC namar ka jingduna sebab palat kinong tre u Peter J Lawai sordar snong ka snong mauring keneng ha ka jing keren bat ka Patisi TV ulai thu ba ka senjong kala pensngo hikmat menteri ka kot ka khya ba ka sarkar ka dei ban kenteu kerdan ya ka mauring keneng PHC sa ka CHC kenang ban penjana ya ka jing sakri pat ba nong snong ka than te ka jing keren bat helmet star kalong ka ek bostonat bat ku basiso ha ka jing keren Banakong ila ay gajing pular ba insa shimia ka inspection insa perlong ka inspection hapdeng jong ka department nangkat bat i kunju bat ngigi nong kam snong shen hi insa le no teng perbo ka porla no tabi ong ba insa le shen no ikene bandai inspect swa i borok jing kam song ka PHC pat ka ar habde gajing dawa ji na mata ban upgrade ya kamor nang PHC ka CC teklong ka bostonat ila ay pa ka assuran kaba tambang pat no ban ong ba hakanu ka jaka on play ya ka hospital ko bit ko biang stik thai markumba ila itu ba kani ka national game kan salong hane po Meghalaya te ko sarkar mata ka don kam ban improve ya kini ki health facilities pa fair man lagi jaka ka badan gitu ki jaka bila kai ki national game te nagala ji health master iwang ba ila air pa ka cimpli dak ba insale ka hospital ka ba bit ka biang la segala belum ka district hospital ka ba la ban penbiang nam ta ji kam chupai ba ti ya kene ka sai mo kala belong po maun kneng ni kala belong chupo thai ni perso ne kenu gi benta ti na kaliang jing kam smu pher kata ta bakawai ka bangi kerpat ya ka i health minister belong ba dalam ko pala ka pedang du bentai kini ke district hospital ka bit ka biang kalau po maun kneng namar ka jan lut seboro ka ya biang bit lut seboro bat ngi kular ru buat ka jakaru na kaliang jing snong thawla thawti ban ai government la ta ka la bentai kini hospital ko bit ka biang kata higa jing ya kedua sini pada Muslim taksi. Dengan apa ini ke porsi benar? Tiada ada mudah respon porsi benar. Dia kemudian ke program ini kita buat kila apa nak kemudian protes ya ke government lah tak kamlah pimpinan utama di polisi. Nomor nilai itu lupa bagi jengai yang dia kelong ke balong haduk kata-kata ke tentang wadah ke polis department ke kedua jengai haba ke Cambril nah ke rai kibrik bomsah apa polisi Judan. Mana-mana ban shim kita jikli ban lek medical report. Medical test itu tinggal lo apa kejeng bersencar tu tak dia kini diga sin ke kado lah saya kejeng wancungi buat kenduk di Mr. Charge Department dari Indonesia kemana kata kejeng kenduk orang don show lada kamu dan cimi so stanta